maaramid dayta. Nung amin sa pulen ka, jakmet mapawila tuirik na. Agwa-dwaan nasikat hinapilien, baka inak kalilawin, basang tanag kinbag sangitin. Kastoy gayam ni ayan, sinigurado ken inamang lumagun mon tuy ayan, baka ket nuy sukat na. Double step. Liklikan ka kuma, ngin jakmet maaramid dayta. Nung amin sa pulen ka, jakmet mapawilan tuirik na. Agwa-dwaan nasikat inapilien, baka inak kalilawin, basak tanag kinpag sangitin. Kastoy gayam ni ayan, sinigurado ken inama
jeepney taadakan payot amadi iti agden na dua atami dagitoy ti agrigriri ag naganti pidot kinsinti nagkatugaw nga inang lit ag pinabasol anabangsi nagpingit ti dua atami nagwakit rambolonik ti jeepney nagpreno ti driver ading itapnon apan nagririri nitabit anakin biyang ti konduktor nga ang apos na topol nangisip na iramraman pa yan apisit taimet pasahero at tindera inang gwada tinagan na sang sangitan na tayla ko na kamatisparya na tugawan na hindi pa nagdalubisak na kasla ubing amaladaga ikusay-kusay nat sa kana naglukay isdi pandiling na napunta di makaanawa tay ding driver da impayawat na table seat kini konduktor aangisin nagugit tay tindera tay palsiit ako nada timbala na kamatisparya kasla bolintik intorador na at adwa ang nagriri unek pang pasahero a jeepney taadakan payot amati iti agden na dua atami dagitoy ti agririri ag naganti imong kin Emerson nagkatugaw nga inang lit ag pinabasula na bangsit nagpinggit ti dua atami nagwakit rambolo ti jeepney nagpreno ti driver ading itapnon apa nagririri kaputa di makaanawa tay ding driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor aangisin nagungit tay tindera tay palsiit ako nada imbala na kamatisparya kasla bulintik itirador na nagsarding tiap apa kapukin tindera Maria nagsarding tiap apa kapukin tungiit a Maria ay na Bumakit man daytoy langak ay nalakay di ka madanagan hanapik sa pailatoy riknak mang pabaraken kati apat nag tirabi iana sa lemsem anabarat arakot mo apay lakay nakisuksukan kachiks mo nga lemlemeng mo nabayagen na nagdenata ni rabi inga inkarita ada takit tatalaeng naginayat tingkat tungpal tanem yembitan ta lumakay kan kapuka din tabakit na ito'y langak agmenopos ako nada agkabawin nudaduma ay wen lakay di mo agam din kaput kinaarem ingka pukawen day di karin kari asi siyak tulaeng di ka ay ayaten aging ganag tungpal
maket man daytoy langak ay nalakay di ka madanagan kanapik sa pailatoy riknak magpabaraken ka tiyak patnag ti rabi iana sa lensem anabarat arakop mo apay lakay naktisuksukat ka chicks mo nga lemlemleng mo napayagen na nagdenata ni rabi